Ka Sarkar Jala ha kasi palay kalapan bana basa iwe pat urangba na ribhoy batre ha sa Asam ulayo ya ka coronavirus henen kasngi. Hanrei ha kaju opor la pentep bo sipai jong ka Asam Regiment ulakoj. Karena parah itu Greenwood Resort. Di imat aku Asam kisim random sampel namu ini dengar lang kalau ide nong suksong terus yang mengalah. Dah berbayar ke report pada ini ladan semua mengalah lah. Saat sini. Oh. Di kini nong Asam nak iwan kisim ide nong mengalah kimrak su stasiun Asam. Sepo quarantine satu lagi. Di pentep nong pada yang dari Bohai District. Dari Bohai District pada kesalit investigate kisah sim sampel biang kita sudah membeli pejongi sini dalam positif besarak pada corona case center po nopo. Kalau mana detect apa boleh random test apa asal. Ni cuma tu pun tak nama pada di water po atau ke Greenwood. Kalau kita begini random sampling apa Guwahati dan kata-kata dia positif. Kemudian asam bila ada kenapa ini ya Positif. Kusimpor laman batai dokter kusimpor penuh singi ba dari report na asam kan puisi megilia pat long nomor in between pimtip kan nomor ini beliau lah ikan dua beliau Kasi long nemo kaya na po Asam pada po sisi. Nama ke test capacity joki kan boleh dua no. Kadang kadang nama kita di bahagian ini besar semua sedang mana. Kontak tracing bila ada beliau lapor ini baik. Langsung sampel di bawah ini pet ke long test. Ada kilong negatif kemudian nimdan selain. Ada istilah itu doktor? Karena para bi di return is kiba one on the bi ke joki. Iwan pai ke kalau beli ke kalau tahu. Dia po airport kadang ke testing center joki. Kisim sampel kita pergi sini ini nak apa ini quarantine teh po biasa begini bawa file bawa. Dah kita sini ki orang begini ini kata-kata ngut kilong positif. Tinggi tak seperti bagi long positif nilai uno ni haban test shot di jongi hang ni. Dan test hang ni berapa long negatif. Di kalau benda false positif sih, kadang ni haban confirm. Kadang ni orang begini ki case ki pada apa mereka ni haban confirm ni dapat test shot. Kadang-kadang ni kami include lagi di bawah. Hadu orang ini dapat test hang ni. Kamu lara ngirap pagi di positif dengan sekian ni begini positif. Nomor ukir orang tin kan bet jong biasa, mungkin jong asa. Banwan season 1 barkhad. Bila berpak saus sangut, tingin sampai ingin tes supaya ki, ingin lagi RT-PCR barkhad lagi long negatif dengan sepelan. Kadang-kadang bila orang gitu kibasa hi hapo ini ki basang wai ki yang beriu barkhad ingin treat ki kum ginong song jong begala kamu ke protokol kum ginong jong ginong song jong begala. Itu pada kita basang apa kampus joki biasa kila balik ki karantina tu ke protokol ke bari jok Ministry of Health berkata Home Ministry can follow you too. Haba keren begila patai kubor Menteri Kokoi kakhia ba elhek ulai thu ba ka jingdon ki bapang COVID ha ka jala manta kane khadan ngon kat ba ki blakoi pat kilong baro sau pulai ngot. Kini ki latest update jong COVID-19 ha state Meghalaya ke jungi. Ado mendagasngi ngidon kat arngut ki active case kibala jam kilong sa pulai ngut but total case bro kalong sa brio iwe bala klano kibala pa test kibalong negatif ado mendagasngi u artrik Julai kilong kat kendai hajar ndus pa anyo kendai but ki sampul kibala pa bentes ado mendagasngi kilong kat kendai hajar kendai spa kendai pusau ya ke bedang up pada ya ke resort ya ke pak bentes kilong aspa dropo bad baru kibala one state Meghalaya jungi hadu mentai kilong kat kendai hajar saus pa kat sau di hapo ke break up kibapo is hills adu mendagasngi kilong hendringut sebarok khoj hendringut kidan hapo BSF camp san gidi kishenrang iwe gentai hari boy ngidon R baru arngut kishenrang Southwest Garo Hills ngidon R East Jaintia Hills District ngidon iway berhatura ngidon iway total baru ngidon kan arngut ki active cases East Jaintia Hills iway East Garo Hills ngidon Southwest Garo Hills R Kemudian biasa ada long ribut mendak. ki BSF kilong nrungut benda bukan dengan new case
Kan new case juga BSF dari itu ke ba menin ni. Nomor menin yang tu update yang sini yang pesan-pesan dan pesan total case. Diminta Ya pesan-pesan buat iway ba buan badang mi meneh ibadai na po Riboy district. oh mungkin case. Oh, di boy gue. Benar. Meneh di iway menin ni kadi ketur kadi menin ni menmit labi iyo apa dia report step. Dia senang. Itu di Serang bateri apa Greenwood Resort. Siap sama. Ha jas udai bola tes Assam. Ti tangba kit udai udong song jong ke Meghalaya. Ti utrai apa Greenwood Resort. Ti la tes biang sa sisen na Meghalaya. Layo aji ken sa Meghalaya ba tes benda. Jingsha do bedit kilo khalai recover no iwe mane. Ti la long udai na po army. Ti la sa sekat ar. Ti mendak baro khoi Greenwood ini na BSF dan po BSF ka. Oh, mereka di kami no. Ba recover na army ha.